ए कुंडरे केबे कहती कि केबे पानी मरेनी पानी सुखे ना एटू केबे आपण माने देखि पारथुबे मध्य खरा दिन होई कि भी सेठी पानी अछि। हाय फ्रेंड्स मु लिकु आपण मानक स्वागत जनाउछि सीके ब्लॉग्स ओडिया यूट्यूब चैनल को। आज मु आपण मानक देखैबी कि गोटे मंदिर जहाँकि आमर ये देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट कटासर नाम परिचित। तो अभी आम बाहर मंदिर को जावाई तो सो फ्रेंड्स आम ए बाहरलु छताबर पाखापाखि 15-20 किलोमीटर बाट एबे जीवा आम सहित अछंती आल्को तारे आरंभ करवा आगो को जीवा। Let's go. जहाँकि से मंदिर को जीवा समय आम एठी प्रेमानंद बाबा रेंगालपाली बोली नाम नामित एक मठ पड़ुची। फ्रेंड आम पहुँची गलु से सामने अच्छी कि से मंदिर तो मंदिर को जीवा प्रवेश करवा। Let's go. सो फ्रेंड्स आप देखिपे मंदिर को प्रवेश कला आगर आरंभ आ गोटे हाथी सुंदर कौन पानी बाहर पार्टी पानी बाहर थिबार दृश्य यहाँ देखुथे ये सामने आउ एक गोटे सापर मूर्ति अच्छी मंदिर को प्रवेश करवा आस्ते आस्ते। एठी अच्छे शिव ठाकुर मंदिर लोक माने बसवे बसा उठा किसी जगह कराई से ऊपर को पहाड़ मध्य अच्छी पत्थर अच्छी सेपट को गले सेपट अच्छी हनुमान ठाकुर मंदिर और तारिणी माता मंदिर सेपट को जाकि देखा।
ଏଠି ଅଛି ହनुମାନ ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରାହେଇଛି। ତାରିଣୀ ମାତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଏଠି ସେଠି ଗୋଟେ କ'ଣ କୁଣ୍ଡ ଅଛି, ସେଠି କେବେ ପାଣି ଶୁଖେ ନାହିଁ। ଦେଖିବା ଯାଇକି ଦେଖିବା ସେଠି କ'ଣ କେମିତି କରାହେଇଛି। এই କୁଣ୍ଡରେ କେବେ କହନ୍ତି କି କେବେ ପାଣି ମରେନି, ପାଣି ଶୁଖେ ନାହିଁ ଏଠୁ କେବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଧ୍ୟ, ଖରାଦିନେ ହୋଇକି ବି ସେଠି ପାଣି ଅଛି। ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଯଦି ଦେବଗଡ଼ ଆସିବେ କି ଦେବଗଡ଼ର ଲୋକ ହେଇଥିବେ, ୟାକୁ ଦେଖିଥିବେ କି ଅଲଗା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଲୋକ କେହି ଯଦି ଆସିବେ, ତାହେଲେ ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରାହେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଏନ୍ଜୟ ମଧ୍ୟ କରିଥିବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା, ମନ୍ଦିର ଭଲ ଲାଗିଲା, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଦେବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏବେ ଆମେ ମନ୍ଦିରରୁ ବିଦାୟ ନେବା। ଘରକୁ ଫେରିବାର ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି। ତ ଆସନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି କେହି କଟାସର ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିବ। ସେପଟେ ଥିଲା ଆଉ ହୁଡ଼ିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଯାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ, ସମୟ କମ୍ ହେତୁ। ତ ଏବେ ଆମେ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ ଏଠୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆମେ ଏଠୁ ବାହାରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥାଏ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।